Kiutati na Meru ithirite nende kiaro ne nyumba cia nteto wa Nthiguru ni ati Meru ni etongeretie na makarika ya murimo uyu mukingo kaunti u niyo namba 30 na makarika ya ndene ya Kenya nabo ni kuringana na mpumi Chenkeme National Syndemic Disease Control Council NSDCC cia mweri wenana mwaka yure chikite Meru kanyene ka 30 irina icunchi kia 1.53 kiriana ikithiatwo ni irene ndi ikiringanithwa na kaunti ya Umambire niyo tongeretie na icunchi kia 11.51 ikathiatwo ni Migori na Kisumu irire na icunchi kia 10.69 na 10.96 muthiatano rono rodo thwaniri ni matendula. Nyanza province ndio ilikuwa inaongoza kwa HIV. Nyanza province ndio ilikuwa inaongoza kwa maneno ya problems of sexual offenses. Wakati huu, the highest prevalence of HIV incidences iko hapa Meru. Iko hapa Meru. Sisi ndio tunaongoza hapa Meru. Miario ya mwandiki mnene wa Rwangirwa Nchera Salome Biako yakiumia Kithiru ari kaunti ya Meru ni ya Urongo netio kuriria uma kinyakanini. Nyare ya PS Biako amona boni ukitwe ni nyumba cia nteto wa Meru na Kinyaunthi na ni ukitirwa aria rwa biuria bia niate Meru ya kinyire au. Kulingana na ripoti ya mweri wenana ya nkiama ya National Syndemic Disease Control Council NSDCC ira niyo irungamirite mukingo namba yuingi ni ati ni gicunji kia 1.56 kia kariba kaunti u baina murimo yu barani antu 23,000 na magana kenda ya 44 ikiringanithwa na Kenya onthe ira ina ye milioni 1 na 326 baria ni gicunji kithatu gatanta kibugu ithatu. Kuringana na ripoti kaunti ya Homa Bay ni etongeretie na gicunji kia 11.64 ikathigatirwa ni Migori ina gicunji kia 11.69 Kisumu niyo ikawikia kanya katatu na gicunji kia 10.96 nayo kaunti ya Siaya ni inya ina gicunji kia 9.75 kaunti ya Busia ira kinyayo erutere rwa Nyanza nayo ni watirite kanyene katutano ina gicunji kia 5.63 imwe kiregana ikathingatirwa ni kaunti cia Mombasa na Nairobi na chira gicunji kia 5.55 na gicunji kia 3.67. First of all, it's to welcome you. Kuringana na mpumi cia NSDCC kaunti ya Tharaka Nithi niyo iringikite bunene nkuru kia Meru ni murimo uyu mukingo ina gicunji kia 1.57 iri kanyene ka 26 twa Kenya na murimo uyu nayo Meru iri kanyene ka 31 yutate na ntumiria PS Nchera Salome Biako. Kiuria nindi nineke abisa umunene ta PS Biako aumba kwithira kiruta ntumiri tai ya Urongo medone ya PS ogima bo mwinge Mary Muthoni na temuchokeria kana kumekanukia Hapa Meru alone. Amona bu kombika PS Biako are aria makarika ya Rwangirwa Nchera na are ugagate Nchera ya Meru ni etongeretie na bungwa 1,000 bara baina mukingo. Yale mashida niko nayo ya wale watu wako magerezani ni kwa sababu ya sexual offenses. Makarika ya murimo ya mukingo county nature no distant yonekete kunia bunene na Rawajir, Garissa, Mandera na Marsabit ichiweti na makarika ya makai ya runguro gicunche ke kibugo gatante idano. This is why we are talking about dealing with stigma as a whole. Imana Ndeto Cheweru.